ecreatiwe inamandla ophinde ivuke wangathi indlu idestroyiwe kodwa indlu inayo iplan enziwe ngayo nobe ingachithwa iphele kodwa iplan leyendlu yenza indlu ikwazi uphinde umiswa. That is a missed call. That is a missed call. Singabantu abenziwa kwiplan kaThixo. Amen. Praise God. But for I know the plans that I have for you. Ungokuthi kuyabazi ubomi bethu busesandleni sakhe. Kungoba noba ngabe izinto zihla kuthi kodwa kungenxa yoba sibanjwe nguye. Izinto abamele siyasibulala sisibulali kodwa sisinika ifertilizer. Kungona sisinkcenkceshela. Kuba ngathi sibhujeme kodwa khona into esibushayo. Kukhona into esithalayo esisa kuThixo. Jesus, my God. Nalithi iBhayibheli umuntu mayedaliwe uThixo wabe seyambumba ku chapter number 2 wabe seyaphefumulela imphefumulelo yakhe emntwini wabe umuntu usephile nemphefumulelo kaThixo ukhona uamen. That is why nomunye nobumbona esele into zakhe kodwa avuka uwaqazulwa ngenxa yami ngoba phakathi nomuntu kukhona umphefumulelo kaThixo ngoba nobe ngafuna ukuya esontweni kodwa ngaphakathi kwakhe kukhona imphefumulelo evele ezulwini kungoba umuntu udalwe nguThixo. Angikhathanga bomnye angathi uThixo akekho kodwa mntanami ngicela ubheka apha phandle ujonge nje intaka ukhala kwazo ujonge nje imithi indlela ekhula ngayo ukhumbule ukuthi ukhona. If you think God is dead, just look around. Khangela nje eceleni kwakho uzokwenzeka ntoni ebomini uzo understand ukuthi ukhona. God is alive. God is alive. God is alive. Lithi iBhayibheli lo muntu wabekwa into the garden. Ma ehleli into the garden. Kwathiwa wena apha egarden ngicela ube ngumanager. Wangabekwa nje kodwa wabekwa as a manager. Kwathiwa look after the things. Kwathiwa igadi izinto. UThixo wathi izinto seyidalile kodwa wadinga umuntu wokuzinika amagama. Kanti uAdam ekhona nje unikwe igunya lokubiza izinto ngamagama azo. Uthena nxa eyibona ibhokhwe wa understand ibhokhwe ibhokhwe. Uma ebona ikati wa understand ikati ikati. Uma ebona inja wabona inja inja. Ngoba kuye unikezwe an authority. Njengoba umntwana kaThixo unegunya. Bangathi ngathatha nomuntu othi ngijoyina izinto engathi sifuna uncindezela ndithi kuwe ukhona igunya uyakwazi ukushika ibeko yakhe ngamazwi aphuma emoyeni. Bangathi ngashumana namhlanje ngathi ngashumana namhlanje ngishumana ungathi impilo yami izinto esikhonzima ngishumana ngathi ifridge igcwele ngishumana ngathi imali ikhona ebhankeni. Lithi iBhayibheli ma ehlezi khona into the garden. Kodwa ayiprotect igarden. Oh yeah. Ngoba khona imilambo eyi4 asothetha ngayo namhlanje sothetha ngayo ngenye imini. Kodwa ayiprotect Eden. Oh yes. Khona amen. Kodwa kwafika inyoka enzuba ungakwazi ukuprotecteka kweEden. Lithi iBhayibheli nxa besiwa khona uSathana waza nedoubt wabuza ukuthi Thixo utshilo na uba nidle. Ngoba uSathana uyawazi ama weakness akho. uSathana akakuleqi ngento engakuhluliyo. The devil knows where you are weak at. Akazi uSathana apho strong khona kodwa uza apho weak khona. That is why iBhayibheli lithi uJesu uma ezile ukudla i40 days ayiqhibile uma selambile wabe safika uSathana. uSathana akafiki ma ustrong kodwa ufika at your weakest point. Kodwa kuyaxhomekeka kuba nga uweak yintoni ngaphakathi. Ngoba into esenza sibe namandla into esidlileyo. Umuntu phadla into ayidlile. Uyabona sinapha nje kube nxa into esidlileyo. Noma sithanda ukuthula kodwa sidlile madoda. Sidlisiwe izulu. Noma sifuna nje ukuthula kodwa emathanjeni ethu kunomlilo ongavumiyo sithule. Okay. Now lithi babe njobe behlezi khona. Sabawile. Oh yeah. God. Ngoba uThixo akatshonga ba hleze nife kodwa uthene zakufa. Bathe mabedla yabe seyakhutshwa iplug embaneni.
ngoba bebekade be-connected kodwa bathe nxa bedlile yabe seyadungulwa iplug embaleni. Kukhona abantu abacimba base-connected kanti iplug kudala yakhutshwa. Kukhona abantu abacimba ayikosiyamba angathi ngashumayela namhlanje abacimba uthi kusakhona kanti iplug kudala yakhutshwa. Nkosiyami aba bantu bebehambaze lithi iBhayibheli kodwa bebengazivu babahambaze. Bebehambaze kodwa bebeneshakana glory. Bikhona inkazimulo yamazulu. Noma behlangana noThixo behlangane naye behambaze bengazivi. Ngoba bebe under a covering. Kodwa mabesidla kanti iplug ikhutshiwe. Uma uThixo ebuya uJehova bafa uba. There is no covering anymore. Noma ngifuna ukuhlabela lokho condense gayo. Noma ngithi ngiyathandaza akucondense gayo. Noma ngithi ngisilukudla akucondense gayo. Michael. Yashubaya sasova. Now lithi iBhayibheli lami njobe bonile. Then God wafuna iplan yokuyisela abantu bakhe kuye. Ngoba uThixo umuntu lo umdale ngenjongo yoba amkhothe noma ephile emhlabeni kodwa angaphileli yena kodwa aphilele uThixo. Ukholo amen. Na uThixo uzame zonke indlela ebekazama zokubuyisela umuntu wakhe kuye ngokwendlela ye-Old Testament. Kodwa siva ngenye imini apha kuLuke chapter 19 lithi iBhayibheli ubengene eqanda eJericho ngoba uYesu uyangena abese yaqanda. Nxa engenile waqanda kukhona lo amkhangelayo. Namhlanje ungenile ezwithe uyaqanda. Kukhona abantu abakhangelayo nabazingelayo. Kungathi usemngcwabeni kodwa uYesu ungenile madoda. Uyaqanda nalapha ezwithe khona amkhangelayo. Khona amkhangelayo. Lithi iBhayibheli ufika apha kukhona a chief tax collector. Ufika kukhona indoda ephethe imali. Ufika kukhona indoda enguThemba Emmanuel. Ufika kukhona indoda yonke tax eswabuyo. Fika apha kwesiteki ikhohlekele. Ithatha izinto zabantu ngendlela engekho right. Fika kule sixeko le ndoda ikhohlekele kakhulu. Kodwa lithi iBhayibheli lami uthe uma uYesu engena wathi uzake ngifuna ukumbona ubungubani. Uyabona inkinga yakho kungoba ufuna ukumkhonza uThixo ngehlobo abantu abamkhonza ngayo. Kodwa uzake yena uma eva ngoYesu uthi ngifuna ukumbona uba ngubani lo. Hayi. Uthi uma ethetha uPaul that I may know him and the power of his resurrection. Uthi mayithetha uze uthi ngifuna ukumazi yena. Ngifuna ukumazisisa ngubani lo Yesu. Angifuna ukulandela uYesu abantu kodwa ngifuna ukulandela uYesu wami. Oh yes. Ah God. iBhayibheli ubefuna ukumbona uba ungubani. Kodwa njengoba befuna ukumbona wabanjwa i-crowd. Ngoba namhlanje abaninzi abantu abamfunayo kuThixo kodwa babanjwe indimbane. Even now, because kudala ufuna ukulandela uYesu kodwa ubanjwe indimbane. Nangoku kudala ufuna uba isebenze enkonzweni yakho kodwa i-crowd bambe. Baninzi abantu ababanjwe indimbane. Nangoku bekumele ukude noThixo kodwa usabanjwe zii-friends zakho. Hlukana ne-friends uzodibana nalo ozokhulula. Hlukana ne-crowd. Because now lithi iBhayibheli akakwazanga umbona ngenxa ye-crowd. Izothi number 2 ube mfushane ngesithobo. Kwafika ubufushane bakhe bamenza angakwazi umbona. Number 2 kwakhona ne-crowd emvimbela ubambona. Kodwa ndiyamthanda wakhangela eSakamo 3. Wathi mina kaloku ngiyakhumbula mina uba abantu bawile in the garden besiwa ngomthi kodwa mina ngifuna ukukhangela A3. Hayi nikhona abancane. Wakhangela umthi uzake wathi ngifuna nje okomthi ngoba kukhona into engiyibona isenzwa ngumthi. Ngiya-understanda noyise walosayo. He is a carpenter. Ngiyathi ukhangela. Okay. Wakhangela A3.
lithi iBhayibheli uma efika emthini wabe seyakhwela angimazi banxa emfushane ukhweliswe ngubani emthini kodwa wakhwela mfushane kutshiya iBhayibheli umthi into enkulu kodwa wakhwela ma ekhwela emthini iBhayibheli qala lithi he ran ahead. Okay, ibikhona crowd but Zacchaeus ran ahead. Okay, Miss Call. Uyabona uma uphakathi nendimbane, can you run ahead? Can you leave them behind? Ngoba abantu ngabo abakuvimbela ungadibani noThixo. Ngiyayazi busengwabeni kodwa mina conferencing. Run ahead. Because uma ubalekela phambili kulapho uzodibana naye. Awudibani naye phakathi necrowd. Uyazi mase ukuhlala nawe ufuna wena wedwa. Akayifuni ihlobo zakho. Ayayithingise meli. Ayabathiba ubhedo. Ayabathiba ungesta. Ufuna wena uJehova. Okay. Now the Bible says he ran ahead. Wabe sefumana umthi wabe seyakhwela. Guys, little baby umekhwela emthini. Then Jesus noticed something different. Wathi aba ewe bafuna ukusondela kumi. But there is someone who wants to know who I am. Hey, Nkosi yami, ngicela noba sikhona enkonzweni kodwa sifuna ukumazi yena. Hayi Nkosi, sifuna ukumazi yena. Uyabona nxa usazi yena, ngitshona nxa into zibhetha uthi Nkosi, ngenqoba nisazi wena. Nale ndiyibona njengento egqithayo. Lithele ibali. Omnye utata wayeqhuba nentombi yakhe. Kukhona a storm, a heavy storm. Sabe sisitsho kakhulu istorm. Kumnyama. Kodwa wanga understand lo mntana. Nxa esithi utata, let's go forward. Wathi umntana tata uyayibona isithokotoko kunzima. Wathi utata ngicela ntombi yami siqhube sibeke phambili. Yathi intombi tata nisabone nasendleleni wathi utata qhuba mntanami. Masibheke phambili. Yamona beqhuba bebheka phambili kwangona kuba mnyama. Wathi yathi intombi tata, Daddy, I don't understand why you are saying we must move forward. Wathi utata wentombi yami dlula into the storm. Istorm umuhlali sizohlala kuyo. Kodwa wena uzodlula kuzo. Lithi bani le ntombi mayidrayiva uma sebedlulile into the storm. Uthi utata wentombi ungamisa ngoku. Stop ngoku. Yathi intombi tata understand why you must stop esesidlulile into the storm. Uthi tata ngicela mntanami sijonge ngasemva. Bathi ngabajonga ngasemva. Imoto ezimileyo sahleli into the storm. Baninzi abantu ababanjwe zii-storms. Kungoba bahamba. Sithi abantu abazohamba sekunzima bathi siyahamba. I am moving forward. Yes, I'm in pain, but I will not die here. This is not a place for me to die. I am moving forward. My God, I feel an anointing in here. Now, little Bible. Njengoba uZakheus uyasambona semthini. Njengoba uZakheus enza umfuselo wento yoba uya understand umthi. Yabona saw understand amasithini umthi ne? Yeah, so understand. Now little Bible njengoba you understand uYesu mayimbona. Wathi wendoda enkulu ngicela ukulalisa nje kwakho namhlanje. Yabona uYesu akanandaba namalungisa kodwa uthanda labantu abangengaba amalungisa. Ndiyakwazi wena ufuna ukushumela kwaba bagqibeleleyo kodwa uYesu yena ufuna abangagqibeleleyo. Yabona uYesu uyazithanda izinto ezilahlwayo ngoba usebenza ngazo. Yabona even wena ubunjwe ngedust. Hayibo. Wena ubunjwe ngento elahlwayo. Kodwa lapha namhlanje hayi bazalwane. Ubunjwe ngento erecyclishwa bazalwane. Into elahlwayo lo ubunjwe ngayo. Okay, uthi Yesu namhlanje ngizolalisa kwakho. And iBhayibheli lithi wahamba wokulalisa kwakhe. Uthe engashumayelanga kuZakheyu. Kodwa uZakheyu wasigugukelela. Nxa uYesu engene kuwe akho sidingo sobushunyayezo kodwa ngokwakho hayi. Iyilento yazenzekela.
Okay, ndiyayazi wena kunengxaki ucimba ufuna kuyeke yonke into ufuna kubeke phansi ibhotile ubeke zonke uthi Yesu wozani kumni nanonke nibulalekayo nisindwayo uthi izanayo yonke izanayo yabona xa ifika pha kumntu umuntu azokhala adilishane nezo zinto wena izanazo. Ngicela ungayeki ukusela utywala uza kuThixo because kuzokuthatha 5 years ukuyeka utywala uhlatywe ubhubhe kulo ndawo kodwa ngithina uze nawe izanazo 6 pack zakho kodwa Yesu ngokwakhe uzowenza umsebenzi. Sizavala na iBhayibheli lithi uthi lo mfo noba bengithathe into yomuntu ngokomona ngizombuyisela 4 times uthi ngizombuyisela kungoba kukhona into engena endlini. Now le verse esiyifundile uthi unyana womuntu wazokufuna nokusindisa oko kulahlekileyo. Akazange uYesu uzokufuna izinto ezingalahlekanga kodwa uzofuna izinto ezilahlekileyo. Ubukade umntwana kaThixo ubukade udalwe nguye kodwa walahleka ngenxa yezinto zomhlaba kodwa uzile namhlanje uzobuyisela wena into the rightful place. Into elahlekile kodwa uzosifuna nokusindisa. Lithi iBhayibheli kukhe kwalahleka ama-esile kataka Sawule kanti ukulahleka kwawo kanti kukhona umuntu ofunwayo amaxesha ababili bethu khona into ezilahlekayo kanti kufunwa thina singalahleka izinto kungathi uyafayela esikolweni kungathi ubomi bakho yize imesi kanti uThixo kulixesha lakhe lokubiza. Sizavala na ulithi iBhayibheli verse 28 siyavala Shawu makhelwane uthi awuyavala Chief Ash yavala. Lithi iBhayibheli uYesu he went on ahead. Uyathanda uYesu ungahlanda uningi that matches. Uyathanda nje ukugqithela. So he went on ahead. Apha kuhambeni kwakhe ubebheke eJerusalem. Njengoba ebheke eJerusalem lithi iBhayibheli uthe nxa bezawufika kwimizi ethile yaseBhethani wathuma ababini babafundi wathambani niye emzaneni lo okhangelene nani wathi mininzi imizana kodwa ngicela niye kulo wawulatha Nkosi wangathi uxa ethume uJali uba makasuye ekhini azawushumayela kuwe wathi hamba Jali uyezwithe uthi kulamzanana othile uthi kukhona okubotshiwe uthi uYesu hamba uye kulomzana othile Fika kuwo kukhona okubotshiwe. Ewe zininzi into ezibotshiwe kodwa le ibotshwe ngolunye uhlobo. Uthi nxa nifika khona ngicela nilikhulule ngoba kukhona ubani obuzayo